kan babaguhan anjing bagaimana Pak? Mana? Iya bicara ku anjing. Mana? Anjing kebuka. Kun ditangkap. Lacir, si Uta kalah lacir. Aing ditangkep, aing ditangkep, aing ku si Uta. Aing coba mau ditangkep aku si Uta, wadih. Jadi, ayo, aing gini bererangan ya. Jalan maduan teh si Uta. Aing gerombok aing ditangkep. Aing dikejar ditabak-tabak aing bogaan aing.